gamit na. Nabanita ni Lando. Baklang na siya. Maraming datong. Iti da ito akin napintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan ko no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan ko na. Numanugyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day ta kinatidog ti imam, ah? Anya? Amo mi asi ka tinagalaala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kanagraman kwartami. Ket dagiti cellphone amang ano lakom. Iso nakagatang kay ti baro cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di ka glibak. Hanggang mga putag kakaduan tayo, kandi mi kaya ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to ken kwa na iti ado a kwarta. Panawak tumit lang. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko kan ka? Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso kiti kastoy. Nakaragragsakak. No kasta, datan, Anya datan. agayan ayatan Ay kat una. Ta sinong batang nakarodan. Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin talaga si kay tante ayatek. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaed. Saan kumapay nga ita, Lando? Nakababain mo't nagya nakadagos ni Jibalayo. Idin to ta italaang asinong batan ka. Sige, kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ni jibalay. Yaman mo ka na mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kaming kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale, ado mati kwartam. Sana pare kung teta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balayo, Lando. Nagdakkel. Kan talaga abalay ti baknang. Uy na, tabak nang kami ngamin. Isa sa anak ko na mas daaw kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di ka nagilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, nga Gina. Uwi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Ang dapay gayam hardinyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadag iti mayat nga aggatang. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Ha? Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagdag iti dadakkel mo. Ngamin may saakla nga waitress ija ayuyang nyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman no kasta. Adulakit diti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanautan dito herdin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kasta gayam. Apay? Agtatakaw nga mintay na udya katulong mi. Day tati rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay.
Sige lang, iha. Di kag babain. Ang merienda kalata. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. Sige, baka mo kay iho. Nangag mo Gina, agyan ka nito balay. Pakay dayawak launa hilando. No kasta, may saka a waitress. Wen, madam? Amom, Gina, saan ang agpilpili iti paray tanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam? Ang ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Alaag ti panagtalag da kanyak. Kat takawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalima ka na babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Nga mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Tasyak ti kayan ayat na ita. Okay, sapay lang ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yung agnaudak dito'y balayo. Saan ko na sermonan, Papa? Bayan yun nga agnad dito ni Gina. Iso nga min tinakariknak iti puno nga ayat. Sigurado ka di dahit na. Amin na nobyak, in break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti puno nga ayat. Iso nga agbalbaliw akon, Papa. Urnosak tibiyag ko. Okay, nasaya at mat. Naamiris ko matlang anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara matlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Isungay kan kamat. Ha? Nanginalakit di daytoy, madam. Una, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makamu kalatan no ilakom, wano, aramata. Wen Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Isungad kwarta kita. Inlakom? Wen, takunamod ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laeng. Sikati makamo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayad da talaga. Awan makunak katakwana. Katita, nakasapol akon iti panggidak. Iso amang rugi akon ngagtrabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni Uncle ko iti kumpanya nga matmatunan na. Kaya sika, dito'y kabalay Sikat mga sikaso kadag iti masapsapol ko. Una, pagserbian ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil na nga alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at akawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imo na at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayang kwarta dito drawer. Nagswerte akon. Kita akman ti kwarta.
makasigasag sa 1,000. Kat nagado. Ala ka amin dito akwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Ay, makamuditan. Total, saan ko mata talaga nga ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako ngagpakpakita kadakwada. Waniho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer dito salas. Kastamot tantin kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangalan, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiniwkon ka ni Rodi akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station, iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya da ito nga naramid mo, Gina? Kwa, Lando. Anya matin ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, Nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya natapay alahas ni Auntie Maria. Agasang may data. Ibabay na kalang dati ang babae. Lando, pakawanan ako ma. Sana na maulit pa'y dayjay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pailaang ti simrak di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dajak kaya at aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang kiti love life mo. anya ti atap mo ko ni Gina, mama? Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya? Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mamapagdalkan? Mama, Nang ikabila kiti kwarta kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakada, kat kampay di napana kita yan ti amiga. Hangam di nalam mo nga daak lagayam itirwar ngagpalpaliw. Idi nakita ka rimwar iti gay. Kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid nama day. Inawaga ka dagos ni Rudy akasinsin mo. Isa day chay, naduktala na talagang agtatakaw. Kan saan laday ta, malaksi di ti alahas kan kwarta ngay nala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti duasing ko. Nalabit as imrakiti silid mi kinipapam katinala na dagijay. kasta gaya, mama. Inikaklangaroda ni ti kwentas nga bukas jay pa lang tinaramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, hinaramid ko daytoy. Takayat ko masigurado no saan ka nga ta nagbidot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, si katimangadag. No ituloy mo pa ilaang timaki ayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papamkan kwa na ngamkas jay tinaramid na. Awan serbi day ja babae Lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko ngay kan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello? Ito lang ay Maika. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita nakaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbaludan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Diyak mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, Lando. Da kami may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil katipod no. Saan may nga imbagbagakan ka Tadi may kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mitugali na. Amang resbakan na kami. Napintas nga agpaiso, talaga di na may katiramid na adakas. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamot ni Gina di pagbaludan. Anya day ta? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya?
Wanlando iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angem saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel tinagtungpalan na. Makita Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Jak impagarawa kas chay kaya mi Gina, papa. Napintas kan pa iso. Iso na in lava kan kwa na. Ang madimot ganti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na yung bag ti babae nga kalaysam, iho. Wan, papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangam nas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita. Sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas kat yawid mulatan diti balay, Amom, Lando. Dagiti upata kaya nayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinaro datak diramda ita, iho. Wan, papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan na kiti pada ka preso. Agbabawi akitan iti naramit ko pa nagtakaw. Kunak numalusutak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay akastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risak. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman naktain may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngamikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house. Kat aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Iso tim pagati bakla kanwan. Kwarta lagayam ti kayat mo kanyak. Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya tinakasaritak? Amin ta. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando, Naamiris ko asaan kaya masikat ti may karikanyak. Pudno na pintas ka. Day ta tinakainlavakin ka. Ngam saan kaya mga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. di nakadimay ka niti sa balyagundaway, Lando. Ikarok tinagbasulak, katikarik ang balbaliwag. Pagsayatan launay no agbalbaliw ka. Ta para maglakad ka dayta. Ngam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando, Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita na. saan? Kasya na kuma, di na kibibreak. Awan sa balya makatulong kanya kita no disika. Lando, pang-aasim kuma. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.